Hello everyone. Tatawile yakwala prairie ne kutomera ekilage. Tatani chai kwela imi Mr. 32. Tapro he ora sane do wala sawi ma khro dale yani tamuni eta sawi. Tasawini e doma khune ba pai. Khune ko nawana higi bana. Tu plame ele yo tu pasa kelibu kusiri simbaya nado ya pertama tui tu ula yo kumbasa pino kuina Pertama tue terketon di bawah Masana hendu maka terkui neda Lepu kuina nina ukua Keimeu ogui zapoli tuye tengne Masayu ya konina Tasa pometi lumba yasa Kobula nepati Kwini ya oko Letasadu kusiyi nandi Samimu yotomati tanamba Nabulo yusa yotomi bwakodona Ukukwa pe tambanusa Tell me you see it nari Nelene dali uhu Hekila tui Betapa tue terketon di bawah Masana hendu maka terkui neda Lepu kuina nina ukura Keimeu ogui zapoli tuye tengne Masayu ya konina Tasa pometi lumba yasa Kobula nepati Kwini ya oko Letasadu kusiyi nandi Lele nusami Yotomati tanamba Nabulo yusa yotomi bwakodona Okukwa pe tambanusa Tell me you endo see nari Lenenda li uhu Hekila tui Lele nu sa
mimu yo tomatita number na below you that you to me what corona khu qua pe tamba nutha Tell me edu si yinani Naleninda li ukhu Hekila to be Tell me edu si yina Hekila to be Thank you everyone W Pado